tumaze iminsi 3 nta muntu uhitanwa n'iki cyorezo, bikaba ari ikimenyetso cyiza cy'uko ingamba igihugu cyashizeho zatanze umusaruro, byaba mu bigendanye no gupima kare abantu bashobora kuba baranduye Marburg, kubashyira mu kato no kubavura no kubaha ubuvuzi bwiza, bikaba byaratanze umusaruro mwiza, ndetse n'izindi ngamba z'ubuzima rusange twashyizeho, akaba ari ikimenyetso cyiza cy'uko izi ngamba zatanze umusaruro mwiza. Ntabwo twavuga yuko icyorezo twagitsinze ubu ngubu, ahubwo tugeze aho tugomba gukomeza gushyiramo izi ngamba, tubatangariza yaba mu kuba umuntu ufite ibimenyetso yahamagara ya nimero 114 kugira ngo ahabwe ubuvuzi, ndetse n'izindi ngamba twashyizeho mu bijyanye no gukingira. Tukaba twizeye yuko mu minsi iri imbere tuzaba twamaze guhashya kino cyorezo bikarangira. Kuko abakora mu rwego rw'ubuvuzi nibo bibasiwe cyane na kino cyorezo, ku kigero kirenga 80% y'abantu banduye n'abakora mu rwego rw'ubuvuzi. Tukaba twashyizeho ingamba zihariye zo kumira ko bakwandura cyangwa bakwanduzanya hagati yabo. Izi ngamba rero zikaba zarakajijwe mu bitaro byose, ndetse n'amahugurwa ajyanye no kuba umuntu yakwirinda bino byorezo byo kuri runo rwego. Tukaba twizeye yuko ingamba zafashwe zizatanga umusaruro mwiza. Ikindi ni uko mwakurikiye gahunda igendanye no gukingira, tukaba twarabanje cyane mu bakora mu rwego rw'ubuvuzi, kandi kuva igihe twatangiriye tukaba tubona nta kibazo cyabaye. Tukaba twizeye yuko rero no kubarinda muri ubwo buryo bizatanga umusaruro mwiza. Tukaba twizeye yuko bizagenda neza.
20 first place, 19 first